wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, jari na isap kita no waktu ikarua, serta in waktu ini, suko sing guru na to mulia guru kalasahan, na magbalugay, tukbalko, wayroon tukaing daingkan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari naisab kami mga kamaumaasas kamu kabiaksahan yatud na muna isab maun pahadarat sing kamu in ganap pangadjian amin masi-masi kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod ha bunga sin pag-iman. Papasinguran ka to taniyo, papaurulun kita niyo. Mga nahinang sim mga bariman na kauna. Bariman usug, iwan bariman babae. Sabab kalna
sila yadto imbita sinallahu ta'ala kalasahan niya dunya aula na kalasahan niya adlaw kana. Mga anak kapo atiranan, pataurun taniyo yung pagpatumtum aula hamasa ini. Kin pagpatumtum kagunahan nato hadunya aula na kagunahan nato adlaw kana. Amo na yung pagpatumtum sinallahu ta'ala kato taniyo hakallam niya iban hadis sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga anak kapo atiranan, in pangadyan taniyo gana piatud na mo maun pasabarang sinabutan sin suara ini. Ayat Hasuratul Ahzab, ayat hikakatluan tagunum. Adapun yung pangadyan taniyo riha ayat ini, damikian kakuyakan. Sarawa ing kimuyagda amuray mga bariman. Ang kanim mga bariman kimuyag tiyanto nila ring at Tuhan. Ang kanim mga bariman kimuyag tiyanto nila in puunan sing kakuyagan dahing ha mahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Parman si mahasut si mahatinggi, wa ma kana li mu'minin wala mu'minah. In bariman usugi bang bariman babae. Ubos na pinian sinallahu ta'ala, sin uno na hikarayaw kanila kabuhi. Iban hikarayaw kanila hadlaw kana tumagna halawang pakubulan nila. Taniyo mga anak kapo. Pagka sila pinian na sinallahu subhanahu wa ta'ala na ingkitan niyo. Uuhon taniyo in jasad taniyo. Uuhon na to in nawalihan taniyo. Pabaugbugon taniyo. Pahuguton taniyo. Biya simbaugbog nila. Iban sin hugut nila. Miyagad haraakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban timangkis dingakatan sa barang liyangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno yan imbeta sinallahu ta'ala, panindog nila yan. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza kadallahu amra. Idza kadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Uno imbeta sinallahu ta'ala rikato tanyo, in panindog si mga bariman, pagkaon na kabayaan sintuhan, pinian na sila, in katan biyayta sin Allahu subhanahu wa ta'ala, asibi ibandakula, biutangan na sin Allahu ta'ala hukuman, in bariman, amunad timpini nila, wala na sila limigguat, sakawa biyawbugan nila na in pini kanila sinallahu ta'ala hukuman sabab amuyadto tiyanto nila in hikasanyang dunya aula na hikasanyang adlaw kana.
tiyatayma nila atay nila. Tiyatayma nila pikilan nila. Tiyatayma nila akal nila. Tiyatayma nila hapito ang gautabaran nila. Kauhaan tagupat kajam, dum iwan sin adlaw, ingkatan biyayta sin Allah Ta'ala, pini kanila, wala na sila nagritiyo sa gawa, tiyayma nila, iwan kuyag, hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. May tayad to, kadallahu wa rasuluh, sabab hukuman na ring hatuhan, piyasampay marikato taniyo, in naghatud junjungan alayhi salatu wassalam, di nakita niyo manjarimi, sumarawa, tumayma na sadyang kato taniyo. Mga anak po, magkarunahan kita niyo tumayma, sin masatanini, sin kabayaan, sin Tuhan. Ayaw na to na tayo mauning kabayaan na to. Iwan sin kabayaan, sin bagay na to. Iwan sin kabayaan, sin pagkain na to. Apabila wala doon impagpi kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubus na, plansyado na, lang sin bata bago biyahon. Tumayma na sadya kita niyo sintayma, kung iwan kuyag sababin nagpi katutan niyo Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amo yaning kagunahan na to. Hamasatan niyo ini, yulijul layla pin nahar, wa yulijul nahara fil layl, wa syakhara syamsa wal qamar. Ni'matul layl wa ni'matul nahar. Dumiban sinadlaw. Ianugaraan kita niyo sintuan nikmat sindum. Iwan sin nikmat sinadlaw. Bang mayan kita niuri magpi sing kabayaan na to. Sa gawa impiun na to. Aming kabayaan sin mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bang mga pini na tuing kabayaan na to, iban sing kabayaan nila. Upama kung naghinang, sinhinangon. Upama kung naghinangbay, inhinang na to yan, panday pupud. Sabab aun-aun mga kaun sa hawihon niya, subay long nabihay ini. Aun-aun mga kadtulong na, subay harap mari. Sagawa bangkitan niyo na taayon. Imay simpini katutan niyo. Daakan iwan sin hukuman. Piyaitaan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya intagda po sindum iwan sinadlaw. Siya magbabaya-baya sindum iwan sinadlaw. Ni'matul layl wa ni'matul nahar. Di malupasin nikmat sindum, nikmat pag-ibadat, nikmat pagtug, nikmat pagbati, ingkatantan yan, yanugharaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, apabila pini mo in kabayaan sin Allah Ta'ala, hipapi kay mo, di mo na piun, in kabayaan sin akal mo, in kabayaan sin pikilan mo, iwan sin kabayaan nila, sa mata ayon na ingkatan magtayakop manay mai iwan kuyag hapini kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ya'si Allah wa rasulah. Isiusin tao, ri magrida sin, pinian na siya sin Tuhan. Hukuman dakula, hukuman asiwi, karayawan dakula, iwan karayawan siwi-siwi, sa kurida sunnian na, kabayaan niya nin agarun niya. Sulangun niya na ing kabayaan sin Allah Ta'ala.
Sulangon niya na inaraak mong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paman si maha suci maha tinggi, faqad dhalla dhalalan mubina. Siya na nintaw na lawong sinlawong tiud. May tayad to tiud sa wagpipian na siya sintuhan. Pitaan siya ini marayaw. Ini ni karayaw kayo mapagdunya mo. Ini ni karayaw kayo mo si pag-akirat mo. Sakali ang decision niya. Sakali ang ingat niya. Ini katu sakali di siya mabaya hakabayaan sintuhan. In kabayaan niya, agaron kabayaan niya, iwan simpagkahin niya. Sinimpagbaya, biutang kaniya, Allah subhanahu wa ta'ala nagbutang, bukunda siya, bukunda bagay niya, bukunda hiama niya, bukunda hina niya, ingkatanta niya ni nagbutang, Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan na to. Siyo hindi na kuyagan, di na tutmayma. Simpini kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sindum iwan sinadlaw, bukun na nikmat sindum, bala na inhinang niya sindum. Impanaw niya bala, inpug niya bala, impagbati niya bala, inkatantan pakaradyaan niya, hakutika gumuwa siya sing kabayaan sin Allah ta'ala, maun siya pakabayaan niya, maun siya pakabayaan sin iban niya, maun siya pakabayaan sin piyagtayak kupan si manusia, bukun na siya bangdum, bukun na siya ni'matul lail, fitnatul lail na, balaul lail na, musibatul lail na, biya na sinjimatu hamasanatu ini wal iyadu billah. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Magkagunahan kita niyo sindum. Magkagunahan kita niyo sinadlaw. Magkagunahan kita niyo sintigidlong sindum. Magkagunahan kita niyo sin sawasin adlaw. Hisyo yanin nagbayta Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Uno pembiyaita, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Nikmat katanya bang mayan, piun mo, magrida na kao, sin pagpi kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuan, mga bariman, wala minig dahing hapagpi kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusunging kalingugan hagumi, simbya na hinibanus, nikmat dihil kanila sin Allah ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, dungugon tanyo yung kaptangan, si mga sila, mabaugbog mag-agama, hajaman sin nabi, sahabat, nawa na nabi, sahabat, pag-iig si mga sahabat, tabiin. Uning kaptangan nila yan. Al-Quran wal Hadis. In Quran iban sin Hadis. Huwa shifa'ut tam. In Quran iban sin Hadis. Bang nato yan iagad ubat hipagpauli singkatan sakit si maplag. Kano adyayan 2 tahun hingan sin sakit coronavirus. Magaan sa to sakitin niya to. Sababing kiugdan sin sakit, mihatay na. Dahil malago sakit, kiukugdan siya sin sakit, buhi siya sa patay na.
unin miyatay kaniya, patay na yung atay niya, patay na yung akkal niya, patay na yung pikilan niya, patay na yung pangatod niya, sa yaong panyawalihan niya, nabubuto kiwan sinjasad niya. Di adto ka na naman sintaw masakit. Taniyo mga anak po. Na uno yan. Dawaun kalbiya wa dawaun badaniya. Daun kalbiya wa daun badaniya. Kaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala in makapauli. Sin sakit kimugdan katan sakit day nga Tuhan. Wala kita niyo biyaitaan mo na aun sakit, aun ubat. Sa biyaitaan kita niyo muna pi aniyo impini kaniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampan day nga sakit. Na wala na to man pini, wala man pini sintao. Ing kabayaan sintuhan, naghinang pakuko sintao. Lara kun intao, iban lara kun impiaghulaan sintao. Magdako na hadjabihaw, ninula makusog. Bang kamulong na maglako-lako kamo, paluparan na mo kamo sin hydrogen bomb na mo ini. Mga anak ka po. Piamo ka sintao, inhinangan sintao. Bang makabuga, inhinangan sintao, taoin naghinang, intao hindo ang sintuhan, in Allah Ta'ala way naghindo kaniya, amuyad to im makabuga, daing hatan makapabuga. Nauno yan tuan im makabuga. Daun kalbiya wa daun badaniya. Nasakitin atay, iwan nasakitin baran. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga sila nakauna rin kato tanim. Mabaugbog sila mag-aagama. Wala sila kaya pitnahan sin pagkaundon niya. Wala sila kaya pitnahan sin pagbadyo diya dunya. Wala sila kaya pitnahan singan sin badyo. Singan sin taumpa. Singan sin sasakatan. Sin taod sin pagkaon. Why? Imasa na to ini natuad tong kinentaw kaya pitnahan sin nasampu. Inbar iman, di sila kapitnahan, sabab ayaran sila sin nagpapanjari kanila, ayaran sila sin iagaran nila, ayaran sila sin nabutukin atay nila, pakabayaan sin nagpabutuk kanila. Uno yan tuan, kadtangan si mga sila, makuyag mag-akama, di paglaulon mag-ibadat, di lisuan mag-ibadat. Saan yung mga tuwan? Unin pa mong nila yan. Arbaatun. Aun upat. Bang nato mahinangin upat ini. Magkangi injasad. Iban sin halawm sin jasad. Saan yung mga tuwan? Upat pakaradyaan, upat hinang, bang nato mahinangin upat ini, umangi in jasad, iban sin jasad. Uno yan tuwan, pasababan, alhakumut takasur. Pagsababan sin magpataod, wayroon mabaya tiyo-tiyo.
Para sa babahan sining kabayaan sinta umataod. Natengogin niyo, hikay siya. Pabila patauron na sintao. Inupatin ni kimangi na imbaran nila, iwan sinta, iwan simbaran nila. Uno yan. Kasratul akl. Matao din pagkaon, matao din pag-inom, sa tiyo-tiyo yung pagtasbi, tiyo-tiyo yung pagsambahayang, tiyo-tiyo inda akan sintuhan ninangon niya. Sa impagkaon, kimakaon arus kaldos, kimakaon avocado, avocado halo-halo, duyan halo-halo, manggis halo-halo, basta katansin halo-halo. Na apabila nagpatauran na hadyan tao simpagkaon, tiyo inhinang nila pakabayaan sintuhan. Aturan niyo inji matuha masanatuin. Wala liyang sintuhan ni manu siya pagkaon. Gaman dia kulu wasrabu. Pangaon-kaon kamu, panginom-inom kamu. Sa inkaagi niyo kumaon, inkaagi niyo minum, tarihan kamu umalop pakabayaan sintuhan, bukun lisuan na kamu sing kabayaan sintuhan, pag-ubos niyo kumaon, pag-ubos niyo minum, biyak na kamu simanjaling harukuruku, higad-higad, lisuan na kamu umalop magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin kaya unniyon nikmat sindum, kaya unniyon nikmat sinadlaw, sakali lisuan na umalop magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aula yari kita niyo hamasa salay kasi wal iyadu billah. Saan niyo mga anak po? Yadto. Hikaruwa. Pagpataod na. Kasratul kalam. Matao din lapal-lapalan sintao sa putang lahing, kabahon lahing, apapay, way kalakihan katanta. Saan yung mga tuan imbar iman, walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Imbar iman usog, ibang bar iman babae, di sila magkabtangan bang way pahala. Bangaw nagkakabtangan si mangi, tumangkis sila, tumapok sila. Imbukon bar iman biyan, kumatawari, pamisan kayo nga tamang uning pagkatawahan. At silaw nagkatawa, pagdatong niya, kumatawa isa. Ang pasyaymian, may tagtulong nga, uning pagkatawahan niyo. Naglami-lami, hay nang mangi. Naglami-lami, hay nang maksiat. Sin amo na, uning paratungan, sintuhan, sabab sing calamity. Saan niyo mga anak po? Na, unay natin si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan. Yusimatan na mamarat saya patuhan, na mamarat saya sinaun adlaw akhiran, pangasubuhan siya, inibis sara mo sadya pamarayaw. Bangway na marayaw, ikabis sara mo hunong nakaw. Naimbiyahon tuan, di kasauhan. Patalusan niyo na ba ako nang naway pa ako naupos? Saan niyo mga anak ko? Intao matao din latania tabiya, tumuha simpangatayan niya. Di na tumayma, sindi nga Tuhan. Di na tumayma, sindi nga pagkahin niya. Kurik katantaning kaniya, ing katanyad turung. Di tumayma pag-advisean. Di tumayma hinduan. Di tumayma sindi nga Tuhan. Al-qalbul kasi
pangatayan timugas hasabab sin mataud ing kabtangan niya pamangi. Hikaruan niya mga anak kap. Ini katu kasratun naum. Mahalok matug. Harong biya mga biluok. Hindi ko nawang unin harong biluok. Di ko rin sab kaingatan. Na, ipangasubusin tao. Haunulong ni nakauna, biluok katawalahing. Nalong sing kaybanan biluok. Na may ta siya na hinang lahing, dahil hindi siya na uno. Nabuisan. Buisan katantuhan si pangasubuya. Kita niyo mga tuwan. Kasratun naum, matao din pagtug. Inumol niya ka numantahon. Kay mantahon intug niya. Hangpu katahon da inbati niya. Yaon tuan, baliskat na. Tiyo-tiyo na imatug, bati katan. Bati majority, naguno, nagdaghay, nagkita, nagatod, naglami-lami, bukun damiyarad sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po. Yato yung pagpataod. Bang hinangon sin tao, nagkangi na imbaran niya, nagkangi na iban simbaran niya. Ini kaupat. Kasratud jima. Matao din pagmit sin usog, iban sin pagkahinia. Matao din pagmit sin tao, iwan sin partner niya. Saan yung mga tuwan? Inupat na sabot yan to. Kumangi injasad niya. Bangki mangi injasad niya. Nalapay ingi. Nalapay singi. In pana iwan sinjasad niya. Na. Uno ini karayaw hadto. Upat da isat. Ini kangi upat, ini karayaw upat. Nauno yan tuan, ini karayaw yan. Ini karayaw yan tuan, in taod niya, upat. Tengogin niyo mga anak po. Magkagunahan kita niyo. In number 1, patauron na to. Kasratu qiraatil Qur'ani bitadabbur wat tafakkur wat ta'allum. Aging patauron mo pag-istori sinway kapusan, patauran na in pagbasa mo sing Qur'an. Inhamu kurup hangpuing karayawan. Takad kau ay kau maus. Laumut. Haunuling karayawan hangpu yan. Ay kau tuan mag-usus. Bukun karayawan din kan apo mo. Bukun din karayawan din kan kuya mo. Bukun karayawan din anak mo. Bukun din karayawan kay mo. Biyay tak sadya sintuhan. Man kara'a harfan min kitabillah. Falahu asyru hasanah. Sabda sinjuntungan. Hisiyo sin makabas sa singkalam sin Allah Ta'ala. Inhamu kurup sadya magdihilin Allah Ta'ala hangpu karayawan. Turaya Tuhan. Sa intibutibli sumapa. Way noon Tuhan masya. Dangal da. Hinda siyurente mo yung miyasya, amuray mga bariman ganarul, usugiwan babae, liupa nila na
ing kabayaan sin napso nila, liupan nila na, ing kabayaan sin sahwat nila, liupan nila na, ing kita sin mata nila, harap nila na, tumumtum iwan lumasa, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab bukun paghulaanin dunya, panglabayan sadya, aun hitanum, aun dahon, iban aun hibin. Taniyo mga tuwan. Na, bang sadya biyat sa sin manusia, ing Quran, bit tadabbur wat ta'ammul. Diungdungan marayaw, kiannal marayaw, kaingatan niya inhal niya riha dunya. Kaingatan niya in level niya riha dunya, hauno siya nakalamod. Taniyo mga anak po. Ini karua. Kasratu ta'ati wal ibadah. Patauran na impagtaat mo, ibang pagibadat mo, aula-aula na yari na kita niyo hamasa nagtipo na. In hansam, natipo na sing kahansam niya. Bukon siya natipo sin hansam dugaing. Sa impagkahansam niya, natipo na siya sing kahansam niya. Nalaong minhansam, natipo na sing kahansam, mimangi usog. Amura, huon. Apabila indua iniri magad sing kabayaan sin Tuhan, natipo na siya sing kahansam niya, iakalan na siya sing kahansam niya, natipo na siya sing kapangit niya, sabab wala niya iyaga ding kabayaan sin Tuhan. Bang niya iyaga ding kabayaan sin Tuhan, pahuwa galin pid dunya indan nas, pahuwa galin indallah. Mahal nga siya riya dunya. Mahal nga da siya hadlaw akhirat. Bang niya iyaga ding kabayaan sin Tuhan, na bang di niya agaron. Sa na siya maghalga simbaran niya. Sa na siya magbaita sindayaw niya. Mital-mital katan. Bang tao pa kanila yaon, bukun mital-mital. Mita-mita. Sabab maasin nagkabtangan. Imital, bang mupukpukun takalungon, bukun malakungkad. Sabang mupukpukin mital, wayroon-loon niya, malakungkad. Nagpalakungkad, kaagimano siya masanato ini. Imbar iman sipuk-sipuk. Imbar iman tapuk-tapuk. Sabab bukun, hantara niya iwan sin pagkahiniya. Hantara niya iwan sin mahasut si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala, piyataod na yung pagtaat niya sindum, piyataod na yung pagtaat niya sinadlaw, sabab ampan niya madaot, ampan niya madawhat, inni'mat sindum, iwan sinni'mat sinadlaw, bukunin matayma niya mulka, iwan bala, iwan musiba, waliyad billah. Taniyo mga anak po, ini katong, kasratud du'a wa tadarruk. Pataura impangayo mo ruwa. Pataura impangayo mo suhod. Sabab indua ayan sanjata. Mabukahi iblis, dua asin ama paanak. Mabukahi iblis, dua asin anak pamaas. Mabukahi iblis, indua ahindo sintuhan ipanghinduaan niya. Sa kalituan, suwain hadya siya bayaan ang pamagdua. Ang nga nanindua ay nilong niya. Dua a salamat, dua a paanggil, dua a maganggil. Aun hindo kay mo sintuhan dua abang maun imbihin hantang. Aun hindo kay mo sing kanabihan dua abang maun imbihin ni kahalan. Kakali, magparwa kita na lang na paanggil. Magparwa kita niyo salamat. Kasratud du'a. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pamansin Allah Ta'ala, pangayo kamu marikaku, ayaw kamu mangayo pawai.
inna ngayo way, impya ngayo anway, siru katantan, bilu siru. Sabang inna ngayo way, impya ngayo niya, puunan singkatan awon. Way bihandayaw. Tani mga tuan, ad-du'a'u silahul mu'min. In panghaniw du'a, sanjata simbar iman ding hatuhan. Nawang kau tuan di magpangayo du'a, tumagad kau sin du'a bihan turagbus, way sanjata mo. Dahil nga sa wabian, tiyalaw na yung tauha sa itan. Bukod sa itan, yung tiyalaw kaniya. Tani yung mga anak ko. Na, murah-murahan, may abot na isabin waktu na mo, na magtaayon kita niyo mga kakasisin Allah Ta'ala. Tumayma, kug iwan kuyag, tumayma iwan magmalilla, hapini kato taniyo sin Allah Ta'ala, kikasanyang kato taniyo dunya, iwan ikasanyang adlaw akhirat. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.